Kajingile kai football duran kop hasilong kababun tam kinong petkai ha kabakat saw haja tam kinong petkai kila wan saki ya kani kajingile kai football hapteng kasilong ajong bat ka FC Goa kajingile kai kalong shisha kabaya hapat kabay tiket ha kaba mars stang hi badruk padrak patpruk patprak paro arkenhun kila persang banyo thepkun nengkong Dei ha ka jing shoot corner ha ka laipol minute ka shilong la jong kalayo ban thep kun ningkong lenba urut kwer shaw risa ki pat nong kersan jong ka shilong la jong henrei tang hadin lai minute shaw pata shaw bha jalang patphai kul kala ka FC Goa lengba udavendra bat penkut sundan ya ka kelas step ta shikul la shikul ka jingya pen ibor kala nangrhem ha ka kalamit Perkala jong sasisin kala janyo tapiang haka minit kaba nyo pukandai lengba Marcos Henry unong apkul jong ka Goa kulayada da kaba shoot yaw ni player na kalabong kaba penlong sindon ya referee pansay blue ya ka red card persya yaw ni unong apkul jong ka Goa hadin balawai ka jingele kai kinong kersan kala jong kila shot ya kamen hadu bom itu itau shu perkelaya thap pela kisuki namar ka chingpen palat balayo rung ka shillong lajong sya ka quarter final ka shillong lajong kan yakun ya ka quarter final ha ka arpui tarik mentau bonai kata ha ka sngi balang ha ka ni kata yo bonwan persya ya ka East Bengal par lakmi lenti baki nongkershan parapa jong ka shillong lajong kandang peteng Pan ya ke jingkershan ki jongki ya ke shillong lajong football club.